ta zoyikhoma ndlela ri nga se ku dzuyalela dyambu tin'wana ta tinghoma leti loko ti twa va nga kuma ku khohama u ri wexe va twa loko fayeka plate ku hayi loyi a nga kona la o hlantswa ndichi yi reta yi fayeka wo ha ku tulululu tulululu Revolution fambisana kahle na the late J Hlungwane onge moya wakho nga ya mahlweni wu hetlela hi kurhula sivra kahle leri ya impela swa humelela inga ku sibe swo khoma offside ne sibe swo khoma offside vona munhu mungu tiva kumbe swi lava khona kick hi ID number ya swi olovi ndeni saveni hi 2009 lembe ra 2009 sesi na khumengwe wa malembe swi endlekile amsartan mingser mina na wena ya mahlweni eka ndzhenga lowu leyi i khoma ndlela hi karhi hi khoma ndlela ri nga za ri hi dzuyalela soli makam u kona la wa vona riqingho ra wena loko ri at times a wu se chela vhela u chela sweswi hi ku ta ku vutisa xivutiso lexi nga ta endla leswaku u hi bela riqingho loko hi bela riqingho 015297 hi tisa letin'wana mani makazami se endla swona u tshama u vona u kha u hlayela mali ne u hlayele ku 18 19 20 rand u nga ha ri sure ku kambe ni te 20 hayi xo sungula futi ya so ta bela riqingho hi leswo swa ku leswaku humelela ku lindiva sweswiwani hi leswi na leswi Soli Makama nga ta endla swona swi nga ta ku endla swona na khensa ku nikiwa nkarhi va ha xikulori hayi namuntlha mi sasekile mi tshama mi twa munhu loko a mi themendela mara a kha a nga la ku mi themendela a kha a la ku mi sapatela a ku namuntlha mi sasekile wo a hi n'wina se na n'wina mi sasekile wo nge a hi n'wina ni rhandza ku amukela vayingiseri hinkwavo lava hi yingiselaka va ri kona ka nongonoko wa hina wa khoma ndlela i Soli Makama loyi a amukelaka xivutiso xa siku ra namuntlha handle ka ku dya nkarhi xi ri cowboy cowboy hinkwenu ha swi tiva loko va cowboy va vula vanhu lava va ku famba hi tihanci cowboy yi suke hi Friday yi ya dorobeni yi fika yi tshama masiku manharhu and then yi vuya hi Friday cowboy lava va ku famba hi tihanci u suke hi Friday a ya dorobeni a fika a tshama masiku manharhu a tlhe a vuya hi Friday u swi koteka njhani u swi kotisi ku yini ku a famba hi Friday a fika a tshama masiku manharhu a vuya hi Friday ni ta kombela va hi hlamula ka 0152971855 hi bele riqingho hi nomolo 0152971855 shale tifilimini le soma cowboy mi nge hi twa ku na mali moyeni ri perile munghana Perile. mi njhani na Hi kona mtela. hi pfukile mani mangutwa Soli Makama nhlamulo ya koho yi ri Ya, nhlamulo swi lava swi koteka hi ku ngo yi tirhise siku ro famba na rin'we ra ku vuya. u tirhise siku ro famba Ya, swi ngo ku ya dorobeni yi fambe siku and then a ya tshama manharhu leswi ni tekela siku ku vuya loko a fambe wa ntlhanu a ya va wa ntlhanu masiku laman'wana ya famba maphayiselo ya n'wina hi malamu okay mi nge hi twa mani kwini mngana lona na FM khoma ndlela Minjani? hi pfukile dadewethu Ipfukile a rezima hi ronga xikan'we. A ni fambe manharhu. So na ku vuya ku ta va masiku manharhu. That's why swi balansa u fambe hi Friday. And then after say loko a fambe hi Friday hi counta 3 days ya ku u fambile and then ke counta 3 days ya ku vuyini. So u kha fika hi Friday. hayi nyana ani atwanani ani Soli uri u fambe hi Friday yaneri a fika dorobeni a tshama masiku manharhu iva vuya hi Friday se masiku manharhu kusuka hi Friday Saturday Sunday Monday a redzi manani munghana mi le moyeni a tsutsuma hi Friday ai 21 wa 0152971855 hi leyi Friday mngana lona na FM khoma ndlela hello aye Zifong. sure madam If I'm being Friday, I that hour to car, I travel Friday, very u fambe hi Friday ne a ya tshama masiku manharhu
babuya Friday Bulana Bulana manje tamini kama paisel. Julius Valoyi. Miyabanika kabalo yani. Imala mo paisel. Ikesile kalanga ne. Okay. Nkaya timinute ke ka wara ntsevu. Minge kuthuntsha abantu. Yeah, emakam banye kihlamulo. Okay, anti kumbexani xivutiso xa mina xilo ka xi nga twisiseki na hi mina kumbexani ni nga xi vekangi kahle mara nte cowboy lava va ku famba hi tihanci swi na nkoka leswiwani that's why a ni tshama ni kha ni swi phikelela swa ku lava va ku famba hi tihanci u fambi hi Friday a ya dorobeni a ya tshama masiku manharhu a vuya ku ri Friday swi komba ku Friday liya i vito ra hanci cowboy lowo famba hi tihanci u fambi hi hanci ya yena leyi vito ra yona ku nga Friday a ya dorobeni a fika a tshama masiku manharhu a tlhela a vuya hi hanci ya yena liya ku nga Friday hi yona nhlamulo taza ya hlangana nakambe ka xiyenge lexi fanaka vhiki leri taka hi wa vumune ni kombela mi ti hlayisa mi khoma kahle ndlela inkomu Tangavela no cinca Riurin. Very Friday. Yeah. Hayi ke. Yawar nar. Shubula Oh, ku. masiku Yakai. Hey, rubzari. Come. Ishwele command. Yeba ke DJ Soul Crash amahumelerisa ka. Kasimitane. Khoma nindlela. Ay khoma nindlela ayitahle ubuya nakambe eka Ramunzuku siku ihle khoma ndlela nakambe ngwe mkhoma ndlela miyaka na ship mi fikile ni vula le mlamla nkuzi Swi nga endleka Friday leyi nga ta va yi ri sona mundzuku mi nge tshami twa helo kusukela vhiki ri sungurile mi swi a swi twarisa ku yini mo imagine wa mntlhanu hayi vitra hanci ne mo imagine Friday ay Oskido yana ku unemali Big Zulu namduduzi inhlupheko awu inkaba izondi shwele baba